Ulukunchi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya along Kat News Sapirangke Kahumridang. APHLC Astong Aphan ke Kroy Aratato BJP along Kaching Bedun Parlam ke Ahok Kali. Kaduka Kaching Hon Kat News Kilang Rat Doan Ambang Pubang Pia Pansida Me Nili Hin Pen Ning Kang Samakardong Nang Pajareklo. Tang tepi ni kabi friend tuma birta ang ton pen arju itha. Dipu taralang so longmir jenga tataya long pre ni pha engkora ICR ni Village Council President lapen a member sa tuma phan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Arudeng pen appointment notification alo kapajar pona birta nangle. Karbi Customary Law Finalization Committee Karbiang Long Autonomous Council atum pen kapatar pi ponalong Legislative Department atum Cherab Donsi pini constituency ingkora trok angkang arong along Village Council a President lapen a member sa tumapan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Arudeng pen appointment notification alo kapajar pon. Appointment notification kipi pona jamekalong MP Horen Singbe MLA atum Bidar Singh Engleng Dorsing Longhang, Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Deputy Chairman Ajit Kumar De, EMs MSC Satung Lapen, Bang Pharo Sose Rongasaratum, Chetong Donriti. Karbiang Long Lapen West Karbiang Long Along, Kadu Kave Bang Surikit Homra, Bang Pharo Phora, Troksikia Prapo Arongasaratum Apat, appointment alo Pajer Pondong. Lapen Customary Court Kaching Wajia Dim Mate Hong Parlaki Kimpon Chia Phanta, Karbiang Long Autonomous Council pen Bor I Pon Poposi Mealong CEM Rong Hang pen Pachini Pon. Karbiang Long Council Long that pen Kilis the Council Market United Mikilis the Council in District Sofia Banke 1984 and Nakan Palaso Road Customary Court Village Council So kasihan je ajak kong Karbiang Long Autonomous Council akan kasi arondo. Laso teng pensi rangbong pensi nilitung non kedobok itu aktif. Juga tentang income ke thoma krang perlu itu bori pensi nilitung Karbiang Long Autonomous Council long. EC resolution MC customary court mate village council laso kapiti undia khani sa seng laso committee report ateng kan nitum matko session no report session no pass pen secretary se dono bhan lo PC dono pen nitum bhan sen kisi kuben kisi resolution det pen ki Karbiang Long Congress Karbiang Long Pangrum Pen Suri ke Thom Haro Phora Troxkera Ho Arong Asa Tumhan Kini Customary Court Asokatiya Ji Aphan itu appointment ini Lasi Keganjian Yanke ini tum Karbiang Long Autonomous Council Pen Face Vice Customary Court Kaching Wajah di Melong Hong Hangla itu Karbiang Long Autonomous Council kan kekleng project kami kumpuli pun laso kiban ke village development council ala bangke development apart kaching thora mo sayang den kekleng ponji council ban laso bangke bisar kidar kecok che khan pangri pandon kecok che balu sepine to kok long Karbi to anin ro komateng pen pur hijang ke tungke chupangri ong lai la sonjong si mane ke dukok long ke jong hu pen cheng lo la lo long ke village ko pungsi la ke bisar ke da ko rongat sora ko pungsi kudai pune pulong te district court daksiban district court ong si yong si unedet pulong da lain e pulong te itu make judicial court pipe itu mangke direct high court kalite supreme court si itu ko sobange pithaji lasi village court ki ana homuke village court claim ko perai la sofia da rai ndi pulongte district court do Karbiang Autonomous Council no pada si choperai ko Sir, ini ko sa ramang na bainong ko ang people nila. Ona ko ke pipela
Nizang Karbi Anglong Ulukuntia Longkedo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Mate Pati Hekpen KGBV Long Kat News Aperangke Kahumri Damahot Hadakido Kiduk Kisung Lapen Dorde Popialam Warden Mate Superintendent Kareng Teron Pi Perangke Pan Justamet Alang Litoma Kisung Lake Jingnu Ting Tilapen Ing Tilger Kijunalang Joy Kepen Kata Sok Long Lam Tan Patinidul Ulukunci Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya a hostela longkido kado kavya phai bang pharo isira bang ikora pho ando langkido dia lam PHA sahem anta abatai batai cingki cethandang sita department pen arjujia sonsi bangkre bom PHA sahem pen meter pharo pho an sidolo lapen chikor not asonno sita kijona lang pen cingru cingthia phanta me supply pion edet La CEM Mangal Singh Timung Aphan Kachuni Realanta Padopondo. Lapen ke Suarlo ki dua hem pulote ke rai komate protection aphan ki thir klong apai song donach. Sitame ladake check up black pensi pai song aselang. No lapuson pulote Suarlo atin ke do phere meme pusi warden kareng ke ron pipen pheram ke kahomri namaho chathandon. Kardom nilimen kareng teron pinili ladak warden kam superintendent si klembom kisung ke do penaan nilitum ladak ke jasnang main ke ladak la lang henlo lang abang ke PHC pen ke tebok het lo sitame lang bang ke nitom nipli anta supply avedetiti emitang phone chekor nang lotiti lasi penaan problem do athema nitum ke morning adapta class ke 8:30 pensi pangching engke la so apora teng penle nitum 6:30 malom le lang wang we pulote nitum ke nilitum ke class ka pangching ta ahut pen ke der iklu titilo engke judi class ka pangching le der klui pulote jat akam ta der po nilitum ke engke hostel ke nitum ke ka function ba ke ran ke ajat akam ta mane timely nang kok timely le judi nitum claim pon pe pulote mane ajat akam ta chunje lasi mane Langa bangke lasi morning 1.5 hours back pen la pen evening 1.5 hours back le lang nang tho pulote lake me par po nili tumta apor pen ating kam cheklem thekpo student atumta asapso mane kesono pupo akisungke mane kompo non bangke lang ave po ha ake helosi lang ta chinglu dam nang kok titi ang par ka horpen ke kijuna lang ta ake helo pen si wan nang kok titi lo angke hula dak lang ke endam ta bang arong si lang chu endam dam ke hara dak ta bang ta rong arat atumta bang ta chinglu chingchi nang kok bang ta rit pen ke bang apor do ke lak keleng pen laso engke laso huda por si student tumta lang chinglu dam po hala puat tumta sapso problem do kok titi lo complain lo la sini le tumta mane dam lo hala dak PHC long ta la hai problem ta chingwai dam lo SDO long ta dam lo sitame a solution bang ke jo non anta ave kaita lapu amat si mane lang a problem do wer titi pan kichuning ri ke lapu hello nili tum ke lada ke girls hostel pina engke girls hostel engke residential school pina lasi engke arloso so arlo tum ke lang ke pina an nang ko apor kiching lu kiching ti ke cham karko karpe hostel ta adawang ta chesa phana kok jatnang kok titia po lasi sara phansi chuning ri lo pine donation ason ba ko pine ason same nakera ba son lo keni la langa problem bang nang solve pi thek ason te choro ikpar po uping sarapanta chuning ripo sarta asapsup lahai ladak mantuni ahud adak pen nang humri asonte pine aloso det aloso to my school ladak kethan tum ba kitun ke dang atum ta aloso det titia pora se kupini aki sung doi mene ahud adak pen ke nang humri asonte me parjia polo athema problem ke do ladak mane koson Dulu cetan RG pulote sitame aja ka problem bang ke adjust pon bom lo sitame ni tumta la main problem hai bang sini tumta nona ko ke mane mane paklang chot lo main ke la lang lo lang pen ang par ke la ni tum hostel a thing no towar do la ke PWD atowar barikha porlo pulote ladake gari motoran ta celengun atowar kehin no arnuk pik pik an ili ekeng ke damathaya atowaran ta ave gari motor hai ta keching thang du pik pik lasila towara bang sapsup nang lang pidun ite me parji
EM saratum pantalo ada nitung ke aloso det sido apo mane boundary wall bang asap so nang rabason te lapu ihina tu bang ke nilitum boundary wall mane avelang inke aloso det sido apo lasi asap so mane risk protection apan ako nitung ta risk joko apo lasi asap so nang matha dun nang ikok po lada asap so fencing ason lapu ta ke ne ke do wall ke dostame awaling dak he inke lapu ihi anung na tu bang ke lapu ke wall avelang nilitum paisi ke cingkai asi lahai abang ne kini nang rap dun lo pulo te nili tum ta dak usuma tum pen ke dota sap so ning the son do po Lang abam te. Lukun chipe. Kandi. Karong lo ma. Tuan lo kahilo dakan. 500 meter. 500 meter to lang. Om. Ni wang dala son lo malang sok dam ne. Om. Tandong lo. Madak lang kijun. Kijun lang mesen ma. Om. La pendak PSC pen lang na pi jun ni ma jun no. Junno. Alang kel mesen ma hino. Mesan. Tang te normalam so por phan biar ta mo ington eksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Birta Keme, Durga Puja bumper offer Seatel Electronics Bokolia near bus stand. Nangli Tumladak TV, fridge, inverter, washing machine hey hui long ekji. Diwali bumper offer Nangli Tum 24-inch LED TV 5,190 pen long ek. Lapenason Taksi 32-inch smart Android TV 8,600. 43 Lapen 50-inch smart LED TV 13,990 Lapen 24,990. Lapen Lason Taksi 150 battery plus luminous inverter 14,990 pen long ekji. Lasi Humri Ignon, contact number 9365032872. Lapen 8638198316. Lapen 8812053818. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি নে আনাৰ ৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ Dihina Mopit put hot beer talong wang tweaklo. Langhin constituency angkang pinyada por painar ke papor malok BJP astong along APHLC astong aphan ki kroi araratum kaching beidun puke ahok kalipusi APHLC astong atum pen lam klar kachipi pona berta nangle. Langhin constituency ka parlo jaipom pathuak lamalong pre niphai inkoyarni BJP atum pen me kapido ponalong APHLC araratum BJP along kaching beidun puke ahok kali lakya mithang astong along ki claim na tumsi kaching beidun pusi rada thengno pachini po lapen APHLC asong atum ke mentuneta BJP along chingbeidun de lapen pre niphai inkoyarni BJP atum me kiduputa chinidun de pusi thang memang kali pin atum han sitami labang so karchu long cikengke pen sitami latumang mas joning si api bangke latumang ke aman pon sudah lo lapente la sonsing rong thak po apana bangke labangke ipi sersi long bangke nini tumlong jati ni tumlong kiklem kita tami nang cerah dun la santabe lapente alang li butar mate ke pidunongi fantami alang bang ajak kong ta alang bota dis tami alang bang abela sitami la kusona long alang itum BJP itum la somsing long parfan mars duning mate la so kiteng pon la so bangke alang itum bangke cobai la bangke EP SLC pensi na mars dun o bangke la bangke cobai tikalam lo nasi kadu kabe karbeng long itu arat selang dorat to anak kan sitami unitum la bangso amida hoi pen kepacini mate alam kar alam bangke ati bangalah lo lasi kadu kabe ka video an sitami mangwira la epi sersi duthi pen mate claim dun thi pen
labang so ilitum along ri kecapalong lok dia phan ilitum la APSLC asong japu jai saralong sutame ilitum cerabdum tibang po la pente non ke bang gilang la MP election sutame ilitum un anten ke ilitum kecepahai dun derje phan si ilitum bot nei la sila ke da patumi la ni phain ko yang ni asam sona lang litum BJP ke mars pon along so mai ke padu pon along Khar tapente Serensing Timu alang itum haladak mass joining dun lo taso mass joining bangke APSLC pensin nang dun pusi APSLC phana ke deni aben ke enpon kasi ahok pet alama bangke lai kali hala pirbi terang ti ko bangta BJP amunit alang isagura mata non mate BJP lang si kampen bom lang la pentela nali tipi ko bangsa ni tumolong ke hang kam nang cerap dun la putawe hala son thak thak si la son sing long thar ko bangsa alam ita ni tumpe chiri mata sini ne kala bangke teron siorong mesinanga din situ la pente hala rensing tumu lage asal burading dan ta kongres sidobo setame tu MEC ahoda bangke langhina longke kongres akan dijadi bangke alang itum ciudel dadamat amasi lani itum APSLC longsi kongres itum anta buhut nang pidun lapu pus la soyoksi alang itum ta branch longke wangke apo sini tu longke konani meeting longsi mazoning patalang ni panke pon betawela kasi alang tambe ditum APSC amunit pen si serendar dun pen ditum protektif kasi kadowe karbiarap karbianglong asor si tambe kamtan non antak nan telang sing hola dak ditum pul hola long stane hala pul hola prani video la sa pul hola stane phang holap lo the phang holap pen man ken non ta sa kam nan tikran ke kasi development ni tum dagai pong blok ni tum thilong la asi lason development claim lo ko bangke ni tum lason bangke ni tum kaji nenda kasan sin ko lo lapen ke ni tum ke lason bangke ni tum ko se si claim lo ko tangke ala haya ala makam ansa sab complete lisi kam claim si paklan ko nangi stamme lason kam paklan ko te da pasi tum fan sa akam puthot claim si ya fan si ala tum fan aku lasi lason ke le da nangi si pache bai pa ala mangke kaita ni pon pe ne kachari pulu pute mapak stame kachari lo putante rar fan si ke lananga alam kam do so rar fan se hobda ke lonanga fan si ni tum hari stame Nang tipini Karbi Prime tama birta bangke lapang si kangton iklong 2 mithak me kurbang thu